دمجمێر پێنج سباوی و سێشەمی داعشێ دە یەکدەمدا لە پرانیا ئەنیان ئێریشی سەر سنگەرین پێشمەرگیان کرد. ئەوێرش وەک تۆلەلدانەکیە لە هەمبەری ژێدەستانە گوندێ بەشیر. پشتیوەکێک و پێشمەرگەیان مەزنترین و استراتیژیترین گوند جێ دەستی چەکدارên داعشێ دەرخستن و گوندێ بەشیر بوو لە سینوورێ باشوور باژارێ کەرکووکێ داعشێ لە مێحورên تەلسقۆف ناوەران خازر و باشیک و چەند دەڤەرێن دەن چەند ئێرشên jê nişkîveyî بۆ سەر پێشمەرگیان ئەنجام دان ku ya herî berfirê êrişa Daişê بۆ سەر پێشمەرگیان لە مەحوەرا تەلسقۆف بوو. شەڕەکە لە سعات 4 دەست پێ کرد بەڵام بەرەبەرە سعات 5:30 تقریبا شەڕەکە هەتا 6 زۆر سەخت بوو ئەوان هێرشیانە دوایە هەواڵانی ئێمە لە هەموو سنگەرەکان لێیاندان کە لێیاندان دوژمن شکا بەرەو هەراتن چوو هەر ئەوە بوو هەندێک هەمەریشمان لە دویان ڕەوان کرد حەفرمان کردەوە و پڕمان کردەوە عەفرەکە هەمەرمان لە دوای ڕەوانکردن کە هەتا نێزیک گوندی چوون دوژمن شکا و هەڵات ئێستاش ناوە تەقەی کەم هەیە. êrişên Daişê بۆ سەر çeperên pêşmerge wek di peywendiyên bêtêlên de navbera Daişê de jî eşkere bûye di demekê de ye ku Daişê gundê Beşîr ku gundê stratejî bûye ji dest ye hevdem wek çend rojan berî niha jî Wezîrê Berevaniya Emerîka ragihandibû ku Daişê jiyana şerkirinê nemaye ji ber wê Daeş wek bersivekî bo Emerîka êrişên xwe dest pê kirine. به درجه 6 کیلومتران ده ناوبرا تلسقوف و وردک ده شهر ده ناوبرا پشمرگه و داعش ده رو ده یو لگل ایریشن پشمرگه انده بالافرین هف پیمانان جی بردومانا چکدارن داعش کرنو فرمانده کی پشمرگه جی جه رو ده ویره رگه هندیکو لمحور خازره داعش ایریشکریه سر سنگرین پشمرگه و شهر لنزیکی شریکه پترول لدورا وردکی بویا داعش هیامکه وان جورا ایریشن بچوک پیکتینه و نزانه کو آرمانجا وان ارشین وان چیا حرکت کرد المحور بوشیکی و نورو تلسقوف بس دیاره هجوم سرکی بو تلسقوف بویا یکود بدر که تنها خو زیاتر حرکت کرد و قصفک و طوپا مکثف جی کرد سر محوری الحمدلله نشوینا پینگو و تنجی بینا پیش ذكرت عند الرواصوين كوتشو دي خوكوش هجومي كان بيش ما جريت أم ودا بوشكي دونا إن شاء الله بهيت انتهت كشتني چکدارên Daişê li mehwera Başîkê bi du otomobîlên bombekirî ku xwe kuştê de bûne êrişkirine ser sengerên pêşmergeyan û xwe teqandine û bi gotina berpirsên mehwerê jî du pêşmerge birîndar bûne. Qadir berpirsên mehwera guêra hêza pêşmerge ji tora medyaya Rûdawêra ragihan çekdarên Daişê êrişkirine ser sengerên hêza pêşmerge li gundê Ebûşîtê lê êrişa wan hatiye têkşikandin. Derbarê ziyanan jî Qadir daxuye kirin du pêşmerge bi sivikî birîndar bûne û de hember de jî çend termên Daişê de cih demane û heya niha jî şer bi davî nehatiye. Êrişên Daişê bo ser sengerên pêşmerge de demekê de ye ku Emerîka hewlên xwe berfireh kirine bo kontrolkirina Mosulê û pêşmerge jî li ser daxwaza welatan wek hêzekî bi bandor daxwaz jî hatiye kirin ku beşdariyekî ektîv hebe di kontrolkirina bajar de destê çekdarên Daişê de.